Hakariba Kiengo kuma gĩcigo-inĩ bunge kĩa Gembe Central nĩborĩtie mũbunge wao Dan Kĩlĩ gũtegera gĩthomo bakiuga nĩ kĩarĩ gĩgũteithania anene kĩrĩ wathani bũthiru. Nkũrũki nĩborĩtie Kĩlĩ kwĩthirwo akĩririkana kĩmera kĩa mĩraa nĩũntũ kinyawe nĩ mũbiashara wa kĩmera gĩkĩ. Marion Karugi na Nteto Tarĩria. Ni akariba Kiengo gĩcione bunge kĩa Gembe Central baraba ciumirĩte kũrikania mũbunge mũthure gĩcione kĩa Dan Kĩlĩ wa Karitho mawĩra nenkabo abekĩrĩrĩra aromba kura mũno ũkĩria gĩthomo mwiro jo kiraba kwani kĩalitire buru ũtongerene buraburari kuo mantu agithomo na atwirite ni aka priority number 1 na itukumabo ya priority number 1 tikua githomo ni woka skuru wake githomo ikinya wakisha githomo ikiwita boya na kiromi for example kwena skuru imwe cia kwire ya skuru imwe ukaibwa skuru ni ere na ana manele tuare ni ana fote ba skuru yonto ya skuru ya Toro ke kuingwa tuare ana bana kura lunch muringene secondary tuare ke kuingwa na mheshimiwa Kĩlĩ tukumeaeto soki skuru cionthe kwi manto yara twiranite na mheshimiwa hapa na pale na nitwirigirite kugwithiru yo kwambire skuru cietu ciethaira iteko perform bobo ya bo mwarimu aua yonto kwe skuru emo tore boarding etwire ayeto antuene kinya tisekene ituko expect ye okirwe kekithomo nonto ni the only boarding school twene around kaitene okau ne baurite mubunge oyo Kĩlĩ akaria mubiashara uri weta wa miraa Teresia Yembe ona atonya bungene na watane na bunge bangi barabumite kaunti ya Meru na baikirwaria bungene nene rwa kuthetera maotho yekiria miraa nikenda murimi na mubiashara wa miraa mbote thuka ya kuthimwa kilo na kilo kwa mirere weta ita 19 kwa for example tumara otuya ngonia 10 agera tu 6 kwa hiyo atunya kwa mirere tumburene itono kwa weta na kithe tona kwa weta no mona mirete ruori mankathai enda nkuria mheshimiwa Dan Kĩlĩ weta mbungene atuthethere kimya mheshimiwa ndani ara kumiria kithi ni cyo to face ki antu amira na kinya sheria cigiri nyingi kateli baba na ara urukenda gutwika mwananchi utebia mukinyila na ranthi akinyilo ni pinati kana kintu kidogo sana kitumba mutethia mheshimiwa ndani ara kumingo makaleta mantu amira na laini ikaruuka na mbia cia kinyira murimi amira wacia mukinyila tene ni kwitha kuna katele ura ilingite genda murimi omera atatetheke tageta otana na weshimwa bangi na mbunge babwithie sheria yo kabira mwananchi kama murimi omera nikenda komba otetheka nkolomba ki mheshimiwa ndani ba kuma baeta na mbunge na kolome na bunge kenda barabe Meru County na sore na urie nikenda baomba kokeloke sheria emanto ya miraa nonto kuona thine we kuthimwa na kilo bando bato tore murimi wa kawaida muntu uyu ombe na ote kuomba otoma miraa nara utebia otevuka no ngato kuendelea kwitha tuinyelekete. Nkiripotera Weru TV kuma Kiengo Gembe Central Mbita wa Marion Karugi wa Kenywa.